An teachgóinte ha mé céir an leor seo a missionary le ian meach go going. Chain leor seo áisiúthaigh an 2005 le chlár get a chúchail meach go going héin an 9 ceithir fichid sa 8 diac. Maratha fis ag a chulanech giútsaí de Gaelic ha rosk vich go going ferris de levig agus han a scéalachan ag a gama ferris de lenting agus taringach ach het go bearstoch cúideach go thuh na hiamhain agus na cúsperen a ha tócail. Agus samar sin na ha an leor seo. Ha mé machir loch giúnsaí na Gaelic ach get a ha Gaelic agad bo hús ha tór as na leorchan ag meach go going a chóirdig bríomh ha mé lán chéinteach. Ha mé dul a léfad pís ó níor thoiseach man na dúnithe seo a missionary héin. Gach a minister dul dú alapa as chaia na missionary ag Africa. Na de bheith furach an an alapa van gcónaí a scríomh lítrichen don fépar neach a chur sias ar na duine a bheith bríseach na sábaint. Chur son, chanagé, a bheith pléanachin, a scialich ar an tápaint, chur son a bheith aisicin a rúi, chur son nach ró gach duine a teochal baine blán a fíling. Bhí gen na huia mar betrich gus a bhainsa a désach a bheith chearman ar son na sábaint, agus char a bheith tíingaisteachir go raibh an tae dorach gróamach. Bheith lis an cosisiavansa a charó a minister a tost agus an bíga, agus bheith na díanaan fiaich a fás go suúr, bearsteach is páird. Go tríoch a neiche bhí ge clointin gú ahar a géfach, baine blán a feeding, ó sé minister a bheith an na ahar cúideach nó a bheith bio. Well, ha dul dú a fallab ag Africa. Ach, dúrach man a díanaan as a lisige, a ha fás gun smach, ha nátar Africa, agus nátar na duine an in Africa, gun smach, agus chan in mór in a suringas an díanú, fiús leis a chreitiúice, ar son an díanú man a bhíg esangaich ging sívalta. Agus mar is mór sa ha an chis a búl ag dul dú, is saun is mór a ha a héin a fas anosol agus ha na mianan ag a gal hadis edd a smach a bavish de vi ag a nátar héin. Chanil an leor seoach garid a ha cuachgach, ha tócail cúidgan a cúspar na hanoch go ma tríoch an scríomh meach go going go háid a thuh creitiú agus únarnas agus mar ha cúidegúne ha nelit heid imol na cairsnachgan as a bhelet a furach agus sé leor sé scéalach chuachgach a hán a scéalach a torst meorchug agus bí na smóintin sin a furach let as an geogréis déú de lévig a mis munniug. A bheith se bheith lévig de chordaríh mas an go de chordaríh no mas an nach de chordaríh ha áte fan na video ha seo ar son bechcan acail agus befallin de bechcan a chlointin.